Ja pitam gdje je domaćin. Ajde da uđemo u likove. Ali preno što u stvari krenemo. Ajde. Bilo bi dobro da pozdravimo u stvari ambasadora u stvari Hrvatske u Sloveniji i ambasadora Bosne i Hercegovine u Sloveniji. Dozvolite mi molim da ih pozdravimo od srca. Drugi neko reče da je ovdje bio, da su ovdje neki ministri bivši. Stoje. Nekim je alarm. I dozvolite molim da predstavim srpskog ambasadora Aleksandra Radovanovića. Ali ima nešto što je sudbinski daleko bitnije nego što sam spomenuo ove ljude. To je ova dama. 50 godina našeg braka. Proslavili smo sinoć. Upoznali smo se na Bledu, verujte mi, 64. godine. Led je koban. Dobro kaže moja supruga, kaže za koga. Samo ja mogu, tako? Samo ona. Daćemo je posle mikrofon da i ona mogu. Evo toliko grani, toliko nacija i toliko granica. Kako je bilo na granici? Jesu tražili autograme, milicajci? Ili su graničani? Ne, oni su očekivali da imamo slovenski pasus. A vi bi ga mogli da imate, pošto vašu karijeru je sjevio Bojan Stupica, koji je bio Slovenac, jedan od najvećih. I igrali ste Slovenca, i svoju ženu ste sreli u Sloveniji. Pa, znate šta, Slovenija je izuzetno značajna usputna stanica mog života. Prvo zbog toga što sam se ipak sreo sa svojim mirom, a druga stvar koja mislim da je vrlo interesantna, imao sam neobične, jako neobične susrete sa rediteljima koji su bili fascinanti i sa mojim kolegama. Ja pamtim, verujte mi kao danas u sebi kako je bio Hladnik. Hladnik je bio sigurno jedan od najinteresantnijih ličnosti koji se pojavio u okviru filma slovenačkog. Sjećam se njega, kad sam ga prvi put upoznao, on je bio potpuno onako fasciniran i mi smo pre toga napravili nekoliko filmova koji su bili jako popularni. Kao što znate, bio tad preko Vrnjaka Kozara. A on je bio srećan da u stvari Mileni i meni podali da mi igramo sa Avi Ranerom u filmu Peščani grad. I sjećam se kao danas u stvari kad sam ga sreo, on je počeo da muca i ovako kaže, Ljubiša. Ja kažem, a kaj, kaži. On kaže, jedva se radujem, veruj mi, radujem se što ćeš itati kod mene. Bio je jako čestit, bio je jako dobar, bio je maštovit, jer je pre toga napravio film Ples na kiši, jedan zaista sjajan, bogatstvo, kulture. Nije mu se sviđao previše. Njemu se nije sviđao, ali je bilo zdelalo za poštovanje. Pa ni Slovencima se nije sviđao. Znam da nije. Bacali su flaše u njega. I to znam, ali ima još jedna priča koja je vrlo interesantna za Slovence i za Bosance. Ja sam radio posle toga sa Jožem Babićem, ako se sećaš. Po isti potisaj ne vraća jedan jako smeo film, pravljen recimo, šta znam, 65. 64. godine, kada je bila velika najezda Bosanaca prema Ljubljani i periferiji. Onda su oni dobili one velike barake. Bilo je i u obratnom smjeru, bio je nacionalizam, ksenofobije. I polako se rađao jedan otpor građanske Slovenije. I sećam se dobro kad smo završili film, kome sam ja igrao, Abdula Muslimana, tad je debitovao, kao što znate, Ratko Polić u tom filmu. Sećam se da se javio još... A uglavnom su Muslimani igrali Slovenci, Miha Balov. To je tačno. Ali... Pa i Crnice su tada igrali pjenci u policijskim filmom, tako da... I kad se javio Joža Babić, rekao mi, molite da mi dođeš na premijeru u Ljubljani. Ja sam rekao, nema problema, ili imaš neki problem? Kaže, imam jedan veliki problem, ima neki otpor Slovenaca prema tom filmu. Ne znam da se sećaš, ima se... Pa sjećam se, ali... Ti si bio delo. Ali stigna filma uopšte u Sloveniji kao da ga nije bilo, ja ga nije igrao nigde. Kao da je nešto, kao da se taj komitet nekako i opredelio da ga malo
ipak pusti negdje u... Ja nisam siguran da je u Ljubljani uopšte igrao. Igrao, premijerujemo se. A možda, ali mislim da igrao je u Mariboru, pošto se tamo kao možda događao tako, ali nije se baš ne igrao, mislim, povukli su ga. Doživjeli smo, verujem mi, fantastične aplauze na premijeri, ti to ne pamtiš da si bio mali, a druga stvar što je bilo... Objektivno bio sam mali. Ali je najvažnija stvar da je film prošao, da je ipak zaživeo, da ipak Slovenija nije pokazala velike zube. I nije uspjela da napravi velike zube. A bili ste vi još Hladnika u Belim travama kasnije, Kako? ali molim lijepo, promašili ste Maškarada. Pa jesmo. Jeste, ali sasvim razumljivo, to je možda napraviti... A to Maškara, to je bio film. Da, pa to je... Maškarada je bio film koji je... ali šta se dešava u životu je vrlo interesantno šta se dešava. Došlo je raspad Jugoslavije, bio veliki problem naše porodice, imali smo jedan zdravstveni problem našeg sina, nismo mogli više da ga lečimo, lečili smo ga jedno vreme u Beogradu, istovremeno poslije toga je bila velika drama naše kuće, pokušavali smo svim silama da učinimo sve da ga spasimo i sjećam se da sam ja došao do Ljubljane i u Ljubljani je sreo sam Ratka Polića i njegovog brata koji je bio tada predsjednik Vrhovnog suda. Vasilij Vaska sam sreo i Vasko je jedno trenutka rekao, Ljubiša moj, pa ti si već u stvari doprinao uspjehu kompletno slovenačke kulture, bilo bi divno da ti damo pasoš, da dobije tvoja supruga i pasoš. Ti mi bi automatski mogo mirne duše da dođeš ovdje, da spasiš sve što možeš. Ja sam rekao, bio i Damjanić, ne znam ti njega znaš Damjanić? Da, Nikola. Nikola. Znaju ga svi. Jeste, i znaš šta je, što u jednom trenutku sam rekao, ne, vrlo interesantno da sam tada u stvari odbio taj pasoš, ne znam ni zašto i zbog čega, ali sam rekao, nek me sudbina prati do kraja života na pravi način. Ja sam svoju zemlju Jugoslaviju beskrajno voleo, ja sam imao velike privilegije u životu, kad cijelo da vam kažem, a pretpostavljam da znate, nas nekolicina glumaca mogli smo da kucamo na vrata predsjednika Tita i da nam otvori da ostanemo cijelo noć zajedno. Ali to je bila privilegija poslana. Ljubili ste se vi sa glumcem koji je igrao Tita. Jeste, znači i to je tako. Ja se ne sjećam da ga je uopšte Elizabeth Taylor da je ikad poljubila. Bez sorte! Ne bez sorte, nego kojeg, jel? A vi jeste. Mislim, ne sjećam se da je Elizabeth Taylor ga poljubila, da je dozvolila da ga poljubi. Ali se A kako ste ga ljubiti sa Richardom Burtonom? To je sasvim ono profesionalno pitanje. Beko, prijatno osjećanje. To iskušenje je prošlo samo i u svakom slučaju zahvaljujem se mnogo u stvari svima. Zahvaljujem se prvo domaćinom Škrabecu koji smatram da je jedan od po meni dragocenih ličnosti koga sam upoznao, verovali u nje na njegovoj jahti. Imao prijatelja našeg Seada koji je isto njegov i moj drug. Znači jednom rečju naše druženje je počelo s mora, evo sad se polako prema krševima družimo. Pa vi ste počeli na moru u slovenskim filmovima, i tamo je bila vaša partnerica, ja se opet izvinjam gospođa, bila Milena Dragić, s kojom ste, ja mislim, da igrali u nekih 40-ak filmova. Jeste, Milena je jedna od najdarovitijih ličnosti. Ali moj akcent je na 40-ak. 40-ak. Pa 40-ak, da. To je... Pa znaš te šta? Kako to? Nisam ja mogao da određujem da će na mene biti partnerica i ne. Veoma često to radio, recimo, reditelj s filma koji je definitivno odlučivao koga će uzeti. I u trenutku kada je u stvari primijetio da smo mi nekako najpopularniji par na prostorima bivše Jugoslavije, svako je išao za čim? Za dinarom, za kešom. I verujte mi, 22 miliona stanovnika imala je Jugoslavija, na tom prostoru 22 miliona, ako imate recimo šta, tad je film bio čudo neviđeno, tad je hrlilo se ka bioskopima i drugoga nije bilo interneta, nije ništa, ali iskreno bude, nije bilo što kaže, ni interneta, nije bilo ničega, ali je tada bio film da cveta i cvetao je. Tako da smo bili u stvari tako rasli i tako je u stvari taj par živio ko jedno. Pa tad su ljudi imali vreme, mislim, to je, sjećate se vi ovih Magnificent Ambersons od Orsona Wellesa gdje kaže on unutra, kad su ljudi imali još vreme, svi su išli u kino. To je bilo... Ima još jedna stvar, vrlo interesantna kako su tretirali filmove u svijetu velike političke zemlje, ove najbogatije zemlje. Sjećam se kad smo napravili u stvari
Ne znam da li znate, Tito je bio nominovan negdje oko 20 puta za Nobelovu nagradu. I znate da nikada nije u stvari komitet htio da mu da nagradu, samo zato što je učestvovao u ratu. To je jedini bio razlog. I u jednom trenutku kada se definitivno Neretva uvukla u 5 najboljih filmova svijeta i kada je trebalo da dobije Oscara, onda je bila velika jurnjava. Da će dobiti goneći da taj film, verujte mi, bio daleko bolji nego svi filmovi koji su se pojavili te godine. Da, ali znate što je bio problem? Problem je što su ga vani, naročito u Americi, vrtili su kraću verziju. Po vrlo kratku verziju su vrtili. Nije to bio razlog. Ne, sad ćete reći objasniti, nije to razlog. Razlog je samo što taj što dolazi iz komunističke zemlje. Komunistička zemlja nije mogla da prođe. Kad uzmete rekapitulaciju kompletno svih filmova koji su u stvari prošli, pa ste, kako je prošao ovaj film u kome igra Minčevski koji je napravio, koji je dobio Oscara? Dobro, ali dobio je Oscara samo zato što je u stvari kompletno Bosna i Hercegovina koja je proizvela film. Pa i Slovenija. Pa i Slovenija, dobro sve jedno i partneri, oni su napravili jedan čestit film su napravili u stvari o tom ratu. I to je u neku ruku afirmacija kompletno jedno ozbiljne teme koja se u stvari pojavila. I onda su želeli nekako da afirmišu film kao fenomen u stvari na tim prostorima. I to je prvi Oskar koji će biti, a ko zna kad će sljedeći. Ne, a bitka na Neretvi, slažem se, bila je puno bolja od prije kiše. Vi znate, recimo kad uzmeš Topove sa Navarona i kad uzmeš recimo to su sve filmovi jako dobri, ali su isto upali negdje u to. A koliko ljudi je poginulo na snimanju bitke na Neretvi? Pa ne znam. Što ne, bili ste tamo? Koliko ja znam ih je poginulo više nego u pravoj bitci. Ne znam ako znate, ali u ovoj Guinnessove knjiga rekorda, znate, ima i filmska knjiga rekorda koja je posebna edicija. Tamo je uz film na kome je snimanju umrlo, poginulo najviše ljudi je rekorder bio bitka na Neretvi 22. Ne da širimo u stvari neke etikete. Ne, kad smo tu, pa sad, to je već daleko, možemo. A ti, kad imaš daleko u stvari prošlost, i ako će da govoriš o nekim autentičnim detaljima, mora da se zna u stvari tačno da je stradalo nekoliko ljudi, stradalo u nas, ali nije bio toliko, daleko manji broj. I ne zaboravi u tako velikom maunskom filmu koji je rađen 2 godine, gdje je cijela Jugoslavija, gdje svaka republika je pokrila duša, ruku, gdje je armija kompletno uložila veliki trud, a Tito sam po sebi je poželao da napravi taj film. Ne zaboravite, onda su svi bili nekako željni da naprave delo koje će trajati kao trajna vrednost. To je film, antifašistički film. Čim je antifašistički film, on je dobio u stvari jedan veliki umetnički rajon. Ali kad gledate taj film danas, mislim, ne možete da vjerujete da niko nije umrlo. Kad su ga snimali. Ja zato kažem. Jeste. Vi ste igrali u svim tim epopejama. Jesu. Neretva, Sutjeska, Kozara, Walter brani Sarajevo. To je partizanski western. Sve jedno film, ja. Da, to... Samo u jednoj epopeji, velikim epopejama niste bili Užički republici. Kako to? Pa to je Žika tako smislio. A Žika Mitrović, on je režiser filma, zato ga Žika je tako smislio. On je, nisam ni očekivao da igra, verujte, ali ima nešto drugo. Samo da kažem, Žika Mitrović je čovjek koji je izmislio partizanski večer sa kapetanom Lešom i šta je bilo, doktor M. Ali ima još jedan... Ešaron doktora M. Ali je Žika Mitrović napravio jedan film Savamala. Raskošan film koji je bio u stvari o filmu 1936. godine. Briljantan film koji je u Puli upalio gledalac. I to je bilo, kako mene pitati, jedno od vaših najboljih ostvarenja. Ja mislim da je. Ali ja mislim da je Hamlet u Mrdoši donj moj najlepši. Ja smatram da je u Hamletu Mrdoši donje, gledajte, evo tu imam, kako se zove, ambasador. Hamlet u Mrdoši donje Krste Papića je remek dela. A ja sam uživao jer sam igrao, znate koliko. Mačka. Da, pitam vas zato jer, mislim, Mitrović u taj film Užičkoj republici vas nije dao, a posle, sve što je posle snimio, u sve filmova se dao.
Otkrije u stvari vjerojatno dar moj. Pa, trebao je, ja mislim, on je šta, on tada nije snimao jedno 6-7 godina posle Užičke republike izgleda je trebao nekog stara trebao. I uzao mene. Da mu vuče filme, da. Jer vi ste tada bili? Jeste. I se dobro plaćalo? Pa zato što to plaćanje, ne to da govori, ja sam uzeli novac, mi nije bio presudan, ali nisam bio sirotan. Pa, jer pitam zato, jer vi ste toliko igrali. Toliko ste igrali, da uopšte tog novca niste mogli da poslati. I to je tačno. Ali ima još jedna velika privilegija koju sam ja u životu imao i veliko iskušenje sam imao jedan. 1967. godine dobio sam Zlatna glava kao najbolji glumac svetski na festivalu u Veneciji za film Jutro Boriša Đorđevića. Verujte mi da Mira je bila samo u stvari sve vreme festivala. Dobili smo sina koji je bio 6 mjeseci. Radovali se u stvari velikom uspjehu filma. Nisam očekivao da ću u stvari rame uz rame biti recimo sa Luis Buñuelom. Pa ste to je bilo veliko društvo i veliki sastav. I Albert Moravija bio predsjednik. Alberto Moravija bio predsjednik žirija. Međutim, ima nešto što je daleko bitnije što bi se desilo. Mira i ja smo dobili pozive da mi odemo u London i da potpišemo jedan svjetski ugovor na 5 godina. Veliko iskušenje, pa se ne zaboravite. Da odem u London, ne znam engleski jezik, trebali da učim engleski jezik, karijera mi je krenula kako valja, ima već prijatelji među rediteljima i kolegama i među mojim, recimo, zadacima i ja u stvari kažem, Miki, molim te, ja ću samo da odem da vidim kako će to izgledati. I sjećam se kao danas, to je Robert i Raymond Hakim se zove, najveća producentska kuća. Ja sam tog dana sleteo karavelom beogradskom, dakle, sledećem u London, gledam onaj London, čarovan grad, smeštiše me u jednom hotelu, fantastično na Sohovu. Uživao sam kao najveća zvezda verovatno u svijetu i sad ceo dan sam proveo bazajući Londonom. Ja sutra imam sastanak sa njima. Idući u stvari nekim predivnim ulicama Sokoa, vidim jednu grupu džezera. Počne svirati. I ja kažem, ovo je za mene. Sednem ja dole na pod, onako, ispružim se dugačak. Uopšte mi nije bilo da se prljam, ne prljam ništa, nego hoću da uživam u stvari u životu. I kad se završio u stvari taj neka seansa o jednom sigurno pola sata, ja njima dam 10 funti, oni da aplaud, i sutradan, ja se javim naravno Miri naveče, kaže kako je, sutra me čeka sudbonosni dan. Sutradan gospodar, jedan i drugi, i gospođa Jean Diamond, koja je bila u stvari menadžerka, potvori mi jedan ugovor. Da bih trebao 6 mjeseci u Londonu da budem sam, bez žene i deteta. Da učim engleski jezik. Da posle 6 mjeseci obavezno stvari dođe gospođa i da ja u međuvremenu, kad naučim engleski jezik, da dobijem prvu ulogu veliku koja će mi doneti 2 milijuna funti. A ja kažem, Miki, šta da radimo? Ona meni sluša razgovor telefonski kada je, no znaš šta, kako sam znaš i oči, ovaj želiš. Ja sam presekao, sutradan sam se zahvalio, vratio se svojoj zemlji, vratio se karijeri koja mi je u stvari čvrsto držala tlo pod nogama i ja sam tada već dobio ugovor za Neretvu. Tako da uopšte nije bila ni rupa, nego naprotiv napravio sam posle toga taj film, a ja sam ostao privržen svojoj zemlji, svojoj supruzi, svom detetu i svojim prijateljima. Nisam bio lako, priznam. A kako ste vi mislili da bi vi pravili internacionalnu karijeru, pošto vani filmađije, producenti izbjegavali su visoke glumce. Vi ste 1,96 m. Jesam. Toga nema. Toga nema. Tom Selleck je propao kao glumac. Nije mogao da se prebije, pošto je bio visok kao vi. Wilhelm Dieter, znate ga, njemački glumac koji je postao kasnije režiser, on je isto tako bio 1,96 m kao vi. Počeo je karijeru kao glumac, ali vidio da nikud to ne ide, postao režiser. Sjajno sve. Mislim, jer problem sa velikim, visokim glumcem i filmom, jer zbog proporca. Njegova priča nije tačna. A je. Gary Cooper je bio viši od nas.
Nekada. Ne, ali to je ipak, to znači da jeste. Pokažite mi jednog sada, svi su mali. I tada su bili, Humphrey Bogart bio je mali. Humphrey Bogart je glumac moj, koga ja beskrajno volim, pa ne zaboravite. Imate Richarda Bartona koji je fantastičan. Pa uvijek ste se pali na mali glumce. Jeste. Ali ja kad god igram, recimo kad sam igrao Mačka u stvari kompletno, i dolje, sjećam se dobro, Šerbeđ igra pored mene koji je niži, koji je sjajan glumac, pastor dobro, sjajan glumac. Ja sam rekao, Šerba, morate li da se ljutiš, ja ću napraviti neke svoje štosove, nadam se da se neće ljutiti ovdje radi, ljubiša kao hoćeš. I sad u jednom trutku koji Šerbeđ je niži od mene, a onda, onda sam ja ulazeći u kadar, imao sam neki bere na glavi, vidim i ove moje uši, klempave uši, i ja u stvari uđem u njeg, zajedno uđemo našu, dvojica u scenu. On pored moje desne strane, pustim ga malo da ide napred, i u jednom trenutku kada hoću ga prestignem, ja se isprasim ovako, i prođem ga, on kaže, idi ljubiša u Božju mater. Čitava ta igrarija je bila u stvari jako jedna duhovita, a on je upamtio, i kad smo bili u stvari na premijeri u Puli, i kad smo doživjeli ovacije velike, ja sam onda pored njega na sceni isto ustao, ljubiša, Ali ipak to su detinjari. Nisu detinjari, pošto glumci, mislim, to nije dobro za njihov ego. Ako se vidi da je neko u filmu veći od njih, to je problem. I problem je sa ljubavnim scenama. Miljana Dravić, opet se vidim, ipak je bila manja od vas. Mislim, kako ste mi to snimili, mislim, da bi oba ušla u kadar. Ne, oni su mene i gornji deo slikali, ja njoj donji deo. Pa ipak snimali vjerojatno rampu, kao kad su snimali Casablancu, morali su imati rampu za Humphreyja Bogarta, jer je bio mali. A tu je bilo obratno, mislim, ako su htjeli da imate, da je to divno, da izgleda, da se uopštevaju vidi oboje. Znate šta, glumci su jedna velika djeca. Oni se poigravaju velikimi sa karakterima, poigravaju se sa kolegama, ali je to jedna igrarija koja je ipak prijela u jednom velikom periodu kada je bila velika zemlja. Koračali smo dostojanstveno, recimo sada počelo recimo od Bleda, pa preko recimo sada Krka, pa da ne pričam sve gdje smo se snimali. To je bio zaista zemlja i to je bila Evropska unija u malome. Žao mi je što se sve to desilo, žao mi je, moram da priznam, mnogih ljudi koji su stradali u stvari ovim nekim životima koji su zaista bili to neprimjereni. Mira i ja smo imali jednu životnu filozofiju da treba poštovati sve prijatelji sa prostorima na kojim smo živjeli. Ostali smo prijatelji dan danas, recimo, gospođa pretpostavljam da zna i mislim da zna idemo sad iz Bosne. Mi veoma često idemo u Sarajevo, idemo veoma često u Zagreb, idemo veoma često u Ljubljanu, dolazimo dole u Dubrovnik. U Dubrovniku najveći deo vremena provodim. Ja sam iz Škabrca, na Škabrca i njegovu porodicu upoznao u stvari u Dubrovniku. Znači, jednom rečju ima smisla baviti se umetnošću samo pod uslovom da u sebi ne pokrenete te loše emocije. Ja se sjećam da je nekoliko glumaca u stvari koji su bili nekako okrenuti ratnom filmu i koji su volili i Tita i Stajnan, oni su skidali njegove slike kad je došlo jedno nove vreme. Zamislite, molim vas, da ja sad skinem sliku Titovu, da se dodvorio recimo svoj sardini, svoje male čaši ili nekoj svoje prvaci. Ne može to, ne može da se desi našoj porodici, porodici sa Markićem. A vi ste tada, kad je to se počelo, što kažete, mislim, umjesto da postanete političar, postali ste režiser. To je splet okolnosti, u stvari, znate, došla je vojna policija da mi odveze sina 1990. godine na front, tako da na Kosovo, ja sam u stvari rekao tom Ljubiši Kovačeviću koji je bio načelnik vojnog odsovka, Ljubiša, ja smo drugari i imenjaci, molim te Briške kako znaš i umreš, on ne da ti sina, Mira to zna jako dobro i mi smo u stvari sačuvali kompletno njega, a i sačuvali dostojanstvo. Mi smo tada napravili producentsku kuću da bi se bavili u stvari umetnošću, da se ne bavili ljudskim zlom, jer je to najveća sramota svakog čovjeka.
A mogli bi u politiku, pošto sada u politici traži glumce. Neka politika mora biti neka tim mojim kolegama bude alat. Neka rade šta hoće, ali sam koristio, verujte mi, jedan veliki autoritet koji imam u Mađarskoj, u Hrvatskoj, u Sloveniji i istovremeno u Bugarskoj. To su zemlje koje su mi maksimalno pomogle da napravim film. Pazi, ubistvo s predomišljem sam napravio u tim zemljama. Ja sam film Nebesku ulicu radio u Jadran filmu, pazite, i to je bilo jako dramatično vrijeme. Ali znate gdje smo mi tada odneli sina, gdje smo doveli sina? Moja supruga je sina odvela da leči na Rebru, da doktor Labar leči. Znači, jednom reču, nijednog trenutka se nismo ligili da spasimo čovjeka, a istovremeno imali smo obraz da se pojavi u sebe. Tako da, u stvari, čestito se brani u životu. I ako čestito uspete da ga odbranite, vi ćete mirne duše otići sa planete. Bato Živinovićem, bili ste tandem, puno filma, pobili ste zajedno više nasista što ih je bilo. Jeste ikad brojili kojih je pobio više? Ne znam, ali u svakom slučaju se... Pa to malo, takmičenje je tu bilo, gotovo bi sigurno, sigurno ste Svatko rekao, pa pobio sam. Idemo da banalizujemo taj deo razgovora, zato što smatram da je to stvar, kako se zove, malo onako više ozerska nego što je u stvari godina. Ali u svakom slučaju bili smo ratnici, svako je imao svoju biografiju, svako je radio svoj karakter i svako je po mom osjećanju napravio dela kakva valja. Tako da sam ja u stvari strašno volio da bude iskren kad je u pitanju čitala ta igrarija. Taj ratni film je bio zaista izuzetno značajan za našu biografiju i za ustoličenje naše. Pa jer mislite li da je Jugoslavio u jednom kosu, kako da kažemo, držao baš film? Da nije bilo filma i Jugoslaviji propala već posle 3 godine? To je duhovito, ali je istinito. Kad su prestali da snimaju one epopeje i ove partizanske vesterne, sve je bilo kraj, odmah, sve se raspalo u trenutku momentu. Ne! Što ne? Ne, slušaj sad, znaš šta je bilo? Tad je bilo, sad se nađela televizija. Tad sam ja u sve u Zagrebu, 70-71. godine snimio šta? Kuda idu divlje svinje, ko sam Crnogoraka igrao. Tada je bio Mas Pok u Zagrebu, ja sam došao sa velikim poštovanjem prema Hetu, koga sam izuzetno volio, sa kim sam jedino bio ja na ti, i koji čije prijateljstvo je stajalo do njegovog odlaska i od 1999. godine kad je umro. I sjećam se kao danas da smo radili kao jedan. Šova je bio s nama, Ličina je bio s nama. Svi su bili u stvari nekako zajednički, smo napravili to delo. To delo je smelo, hrabro, u jednom trenutku jedno od najozbiljnijih dela. I sada u anketi je tvrđe da ta televizijska serija je jedna klasa. A znate koja je serija druga? Šurdilović. Koja bi sada ovdje surda bi rekao je manje priču, nema da pričaš, nego daj molite da popijem duplu kafu. Rekao, seo bi ja tu i lego, verovatno na ovom mami. Vrlo bi ga prevrnuo, ali nije baš. U svakom slučaju, serije su sve bile jako ozbiljno rađene, za razliku recimo od televizijskih serija koje se sad pojavljaju. Da, svi smo se smijali, a smijali smo se i ko to tamo peva i maratoncima. Nije vas bilo? Šta je bilo? Pa nisam, zato što sam ja u stvari već izigrao Šurdu koji je bio jako popularan, posle toga su se pojavili ti filmi. Ali koliko ja znam, vi ste bili u igri da igrate. U prvom ilu. Jesam, sad ću reći u stvari da je Šijan Lobo želeo po svaku cenu da igram jedan i drugi film, međutim ja sam bio alav. Ja sam radio 2 filma paralelno, pa sam rekao, slušaj, molite, Čiki, mogu li da napravim ovako, da ja danas snimam jedan prepodne, da snimam jedan film, pa da navečer snimam kod tebe, a preksutra da igram kod nekog drugog. Mogli bi. Ne, međutim nisam ipak prihvatio, a i on nije prihvatio. A mogli bi staviti... Eto, žao mi je zbog ta 2 filma, Maratonci i... Znate kako je igrao Stane Potokar, sjećate se Stane Potokar? Stane Potokar je 57. Kako se kaže, prije podne. Igrao je dole u Hrvatskom na moru u filmu Dobro more koji su snimali. Posle podne igrao je u filmu ono koji su snimali u Postojnskoj jami, a navečer imao u drami, svaki dan, tako je, jedan mjesec.
Umro je. Pa nije rano. Ne, umro je vrlo brzo postao. Naravno, molite, nemoj da radiš previše. Sad, pasite da vam kažem šta sam napravio. Sam jednu televizijsku seriju koja je igrala i u Hrvatskoj i koja će igrati sada, koja je igrala i u Sloveniji. To je bio Miris kiše na Balkanu. To je jedna televizijska serija koja sama po sebi je nekako plod i Mirine i mog odnosa prema ljudskosti. Mi smo samo konstatovali da je to jedan od najboljih romana multikulturalnosti, ono što je najbitnije. I onda smo se nekako dogovorili da napravimo jednu televizijsku seriju koja će biti u stvari u afirmaciji ljubavi. Bez obzira da je to Sefard i Jevrej koji će se, ili Jevrejka koja će se zaljubiti recimo Vinoveca, katolika, pravoslavca ili recimo šta inoga. A u svakom slučaju televizijska serija koja je bila ponos. Ona je ušla u 10 najboljih televizijskih serija Emmy Award. To je najveća svjetska nagrada. U 10 je ušla kao izabrana, nismo očekivali da ćemo pobediti, ali je bila rame u rame sa recimo Downtown Abbey i velike televizijske serije. Meni je mnogo drago što su te zemlje, evo sada Mađarska, Bugarska, Rumunija i Slovačka, koje su igrali tu televizijsku seriju. To je snimano i u Sarajevu, bio Sarajevo, znate šta bilo nam je nevjerovatno dosta priča u Sarajevu. U Dubrovniku nam je dao Vlakušić u stvari sve da snimimo, verite mi, bez velikih teškoća. Znači jednom rečju moram da budem dužan i zahvalan svim onima koji su maksimalno pomogli da mi ostvarimo naše snove. Ali televiziju ste vi više manje izbjegavali u svojoj karijeri. Jesam, plašio sam se da ne ugrozim recimo filmsku u svojoj karijeri, a to je bilo ranije. Jer tada televizija još bila kao, mislim, kad propadneš, onda isi na televiziji. Da. Međutim, ja sam u stvari shvatio da nema ni mjesto. A sad se obrnuo, vidite kako je to interesantno. Sada je televizija prva stvar. Ako gledate Ameriku, sve te serije sada koje izgledaju bolje nego filmovi, kao što kažu. Sada je biti TV glumac, to je prava stvar sada. Sada to je sasvim druga priča sada. Znate šta peče Miru i mene veoma često kad sedimo da pijemo našu jutarnju kafu. Mislim da ni jedna televizija u stvari na prostoru bivše Jugoslavije ne bavi se porodicom. Porodica je ugrožena, liberalni kapitalizam je u sve pore, uništio je vjerovatno domove, doveo je ljude do zaista pakla jer niko nije navikao na taj vid eksploatacije i zato mi se čini da iz straha ljudi nemaju vremena da se bave svojom decom. I žao mi je što do sad nije napravljena jedna televizijska serija koja će čitav ovaj region da primi kao jedan svoj, kao jedan amanet. U kom jeziku bi ta serija bila? Ta serija je bila svaka ima zemlja svoj jezik. I svako razumije. A znači bila format bi bio, onda bi išla... Onda bi išla bi recimo samo treba automatski afirmisati porodicu kao suštinu. Verujte mi da će u stvari vjerovatno mnoge porodice propasti. Ljudi se razvode, bave se nemaju vremena za jedan za drugi, pazite, zaboravite, nikada do sad nije napravljena ta televizijska. Ja sam napravio jednu televizijsku seriju koja se zvala jedna možda je laka, zabavna, na Policajac Petrovog brda. Ta televizijska serija u stvari bila u Kini proglašena najboljom pre, recimo šta da mi je to možda 10-12 godina. A ja sam razumio zašto oni to gledaju. Policajac koji ima 5 dece, ima 4 žene su ga ostavile, ostaje sam. On je i otac i majka. I onda smo pravili neke duhovite stvari da prođe kako i prošlo je. Znači, kažete da sada se razveđu se i to, pa vi ste igrali čovjeka koji se razveo 5 puta. Pa vi ste bili reklama za razvoj. Vi ste razbili porodicu za Slovensku. Jesam, ali sam u stvari zabavan, ne zaboravim, bio tata i mama svoje deci. Jeste kad ste dobili scenariju u ruke, jeste pogledali u kom kadru umrete možda ili to je površno? Ne, nisam. Jer se lako umire u filmu. Da, zavisi kako primaš smrt. Mi se svi navikavamo na kraju, vrlo brzo će doći svako od nas kraja. Je to dobro navikavanje? Molim? Je li to dobro navikavanje? Pa, filmsko umiranje? Ja mislim da je to prijetno osjećanje. A koliko ste recimo puta ponavljali
umiranje u filmu? Samo jedan put sam. Uvijek u prvom. Znači da sam ubedljiv strašno. Jer kod kog režisera tada bilo treba puno ponavljati ove prizore? Samo kod onih koji nisu spremni za te scene. Davida Finchera znate, kad je snimao ovaj Social Network, ovaj mali Eisenberg koji igra tog oca Facebooka, imate ono njegovu uvodnu monolog uvodni. 98 puta ponavljamo. To je već mnogo. Znači, to što ti pitaš, ko je bio Jugoslaviji David Fincher? Ko je bio jugoslavenski David Fincher? Pa ne znam, moram da priznam, nisam... Kad god sam ja umirao, drugi nisu. Znate šta, bilo bi dobro da Marcel i ja pozovemo vas, ako vas bilo šta nešto interesuje da odgovorimo i da večeras družimo se sa domaćinom našim, da to bude večer. Neobično mi je drago da ste večeras ovdje, neobično mi je drago da ste odvojili vrijeme da budete sa nama. Nisam znao ovu Belu krajinu, kako se zove. Danas je Bela krajina. Bela krajina. Jeste Bela krajina? Danas je Bela krajina. Neke Bela krajina. Nisam znao da je to deo. Dobro što je Ovim dijelovima nismo snimali nijedan film, moram da priznam. Tako da se... Ali imali smo veliku bitku ovdje. Bitka kod jedinog hljeba. 100 Italijana smo. Ali to je autentično. To sam shvatio. Tako da ako vas bilo šta interesuje, dajte na kratko da vam odgovorim sa velikim poštovanjem i pijetetom. Ja ne bih volio da vas zamaram, jer smatram da imate jedno ovdje društvo koje samo po sebi je zaslužilo da im se ukaže povjerenje i istovremeno pažnja. Eto, otvorimo razgovor. Za 5 minuta. Ne, manje. Manje, 3 minuta. Da. 3 minuta, dosta je 3 minuta. Onda još malo autogrami i to. Zahvaljujući u stvari Gospodin, samo jedno, sad u Sloveniji. Slovenci puno ne pitaju. Bolje da sam vas ja pitao. A ti si pitao savršeno. Je, bilo dobro, a? Jeste, tebe znam godinama, ti si veliki lisac. Ja? Lisac sa list? Za kraj. Ajde. Da damo jedan mali omaž. Velikom Slovencu koga se niko ne sjeća. Bojan Stupica. On vas je lansirao. On je lansirao mnoge velike glumce tada. Cijelu generaciju. I Volju Brajovića, da ne navljam. On je tada direktor pozorišta, naravno, kako ti je Ne, bio je 30. Da, ali mislim, recite mi, šta je bio to? Koji čovjek to bio? Pa tu je bio jedan, kako da kažem, jedan stup, u stvari, I on je bio institucija. Institucija, da. To je bio jedan stup, u stvari, jedna ličnost koja je samo po sebi stvorila jedno veliko ime rediteljsko na prostorima bivše Jugoslavije. Radio je na svim prostorima, radio je i u Zagrebu, radio je i u Ljubljani, radio je čak i u Dubrovniku i naravno bio je u stvari formirao atelje 212. I sjećam se da sam kao glumac u 2001. godine dobio od njega stipendiju. On je tada u stvari... A vi ste studirali pravo? Ja sam krenuo pravni fakultet i to mama mi je rekla jedno trutka, slušaj sine, molim te, pa nećeš da ideš na neki drugi fakultet, u stvari bilo bi najbolje da budeš pravnik i da budeš advokat. Ne to, nego da budeš advokat, u stvari, zato što advokati naplaćuju više, da mnogo naplaćuju, a onda možda budeš advokat da zaradiš neke pare, da izdržavaš u stvari nasilje. Ja sam ostao rano bez oca, sa 11,5 godina i mislim da je pravni fakultet ni šansa. Međutim, kada mi je ta promjena, kad sam imao 11,5 godina, onda sam bio komentar i dete, bio sam očajan. Tako da kad sam završio gimnaziju, prva misla mi je bila da upišem medicinu. Zašto medicinu? To je neko sećanje na oca, sećanje u stvari na njegovu zaista borbu. On je bio rudarsko dete, ja sam bio rudarsko dete, on je radio u rudniku i u rudniku je zaplavio. Sad 40 godina dobio silikozu, to je jedan mučan hleb, kao što znate, jako mučan hleb. A nas je bilo 2 djece. Tako da sam ja mislio da upišem medicinu. Međutim, mama mi tada ubeđivala upiši da imate pravni fakultet i ja sam upisao prava. Međutim, đavo mi nije dao mira.
Ja sam u Beogradu radoznao svoju utolio to što sam odlazio u pozorišta. Ja sam tada otišao da vidim jednu božanstvenu predstavu Osvrni se u gnezdu u kome igra glumac Slobodan Cica Perović. Ne znam da ti znaš Cica, to je jedan od najraskušnijih glumaca koji je igrao tu predstavu. Ja sam bio te večeri u stvari potpuno opčinjen. Beogradskim ulicama sam lutao do zore i ja sam počeo da razmišljam o toj kako je gluma u stvari neka neobična djelatnost koju je čovjek koja se bavi. A onda sam u stvari možda godinu dana, tako je možda manje od godinu dana, bio je Old Vic. Najveći teatar na svijetu, u Beogradu gostovao je, pazi, to je igrao Hamleta su igrali su Titus Andronikus. Ja sam 2 večeri sa nekim sandvičem unutra bio ajvar, sa 3. galerije bulji u tu pozorišnu predstavu jer sam shvatio da sam inficiran nište. Ja sam bio potpuno naprava. I onda sam odlučio da posle 2. godine akademije, posle 2. godine prava, da odem da pokušam sve da pišem akademiju. Došao sam pred jedan auditorij, ogroman u kome je bio i Bojan Stupica i profesor mi je bio Josip Kolumbić, koji je dočekivao klasu, a bio je prijedjeno negdje oko 350, a bilo se samo 12. I ja sam u stvari više napravio jedan hazard, a nisam ni očekivao da ću proći. I sad oni me pitaju, odakle si, a ja kažem, iz Nišku banju. Napravim grešku, bez da kažem iz Niške banju, pravilno, kažem iz Nišku, oni se svi smeju poludi. I u jednom trenutku, kaže, šta ste spremili? Rekao, spremio sam jednu pesmu Santa Maria de la Salute, pesmu, ali ima 16 strofa, naučio sam samo 3. Oni se svi smeju, pa nije to. A šta si spremio kao otprilike monolog? Kažem, spremio sam, da ne vjerujete, Jaga iz hotela. Ajde izvolite. Ja krenem, kako me je u stvari savjetovao jedan glumac iz Niša koji je bio jako dobar igrao je božanstveno tog Jaga. I on jednog trenutka kaže, više molim te kad počnem da govoriš, čekaj tišinu u sali. Tišinu. Ti si sam na sceni i čekaj profesore tišinu. Ja kažem u redu, ti samo skupi, kaže ruke, idi prema stolu, ostavim se jednu trenutku i počnem da govoriš. Ja sam čekao tu tišinu, verujte mi se dužno pažnju. Kad sam vidio da, pazi, da se muva mate ne čuje, ja sam tada počeo, pa ko sme reći da igram Nikola kad imam savjet. I vjerujem, ja sam ti monolog. Oni me presekuše, ja sam se presekao. Ajde da vidimo te tvoje 3 strofe. Ja krenu 3 strofe, prva prođe, druga telom prođe, kažem hvala. Ja sam mislio gotovo, masno, propasno. Međutim, te večeri negdje oko 10 sati sa najboljim mojim drugom Batom Rankovićem, odemo da vidimo što sam napravio, čitam ja, onako, bio sam visok, oni su svi pored mene mladeći, onako visoko, gledam svoje ime, nema, treba da bude 12, nema jedno, drugo, treće, četvrto, bio sam posljednji. Ušao sam, napustio sam, rekao majci, majka kaže, negdje sa srećom, od tog dana sad i postao sam baš. Napustili ste pozorište, kad ste ušli u pozorište, napustili ste ga, ušli ste u legendu i nikad se niste više vratili u pozorište. Hvala ti, Neriko. Dakle, zvuči patetično kad kažete legenda. Da sam čovjek od krvi i mesa. Sa manama i vrlinama. Kako za koga? Ali najvažnije od svega da imam prijatelje i u vama sada, a istovremeno u svojim prijateljima, svim mojim prijateljima koje ja neobično nosim na sve. Pa vidjeli ste ih s platna dole, kad ste glumili, vidjeli ste ih, bili su tamo. Jesu bili su Eto, hvala veliko i sve najbolje. Za pogovor, hvala vam za pozornost. Hvala sebi, hvala. Ušel v naši družbi in predlagam, da Sokočalo, molim vas. sproščeni del